Sisisa ngalesenzo ucaphuna encwadini kaSamuel isahluko sesibili sofunda uverse 21. Samuel isahluko sesibili. Samuel wesibili isahluko 21. Samuel wesibili isahluko 21. Ngikuthi amabhayibheli ethu awafani bengizobiza ipage. Samuel wesibili isahluko 21. Sifunda nje uverse 9 simela evesini ka-11. Sifunda uverse 9 simela evesini ka-11. Samuel isahluko 21. Samuel wesibili. Uyingcwele baba. Samuel isahluko 21. Samuel wesibili. Isihloko sakhona indlala yeminyaka emithathu. Soqala ukufunda uverse 9 simela ku-11. Wabanikela ezandleni zabaseGibiyoni, baphanyekwa entabeni phambi kukaJehova, bawa laba abayisikhombisa kanye kanye, babulawa ngesikhathi sokuvuna ezinsukwini zokuqala ngasekuqaleni kokuvuna kwebhali. Uverse 10. uRizpah indodakazi ka-Aya wathatha indwangu yamasaka wazendlalela yona edwaleni kusukela ekuqaleni kokuvuna kuze kuthelwe phezu kwabo amanzi asezulwini. Akavumelanga izinyoni zezulu kuba zihlale phezu kwabo emini nezilwane zasendle ebusuku. Uverse 11. Kwabikelwa kuDavide ukuthi uRizpah indodakazi ka-Aya isancinza sikaSawuli wenzeni. Iverse yokugcina. Inkosi kusisi. Ngizocela uphethe iBhayibheli lihlukile asifundele bese siya kunkolo yabaphostoli. David avenges the Gibeonites. And he gave them 9, and he gave them into the hands of the Gibeonites, and they hanged them on the mountain before the Lord. And the 7 of them perished together. They were put to death in the first days of harvest, at the beginning of the barley harvest. 10. Then Rizpah, the daughter of Aya, took sackcloth and spread it for herself on the rock from the beginning of harvest until rain fell upon them from the heavens. And she did not allow the birds of the air to come upon them by day or the beasts of the field by night. 11.
When David was told what Rizpah, the daughter of Aiah, the concubine of Saul, had done. Sim, meu amor.
ngesikhathi sethu Nkosi. Hlambulula inhliziyo zethu phakathi kwethu. Singathi ngangusisa uThixo wandisa umsapho kimi njalo umhla yonke ukuhamba kwami phambi kwakho. Ungigcine kubini, kuba lethu uhlupho kimina. Khulisa ibandla lakho, ulandise kuzo zonke izindawo lapho sifinyelela khona. Izikhozi zalo zonke zibe esandleni sakho, uzikhaliphise ezulwini lakho nasenkonzweni yakho ziqinise konke lokhu Baba ngicela ngayo indodana yakho ethandekayo uJesu Kristu inkosi yethu. Amen. uNkulunkulu wabantu bonke njengoba ungahlula luthombana njalo egameni lendodana yakho uJesu, egameni lendodana yakho ethandekayo uJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Omunye nomunye ngawumusakho mangisana noma inkosi usekhona kwesabo kuthina nethemba esaduza kuyo noma esabo ngiyaqinisa noma kuyilona konke lenkosi sicela ukuba sinqobele khona. Amen. Abasebenzela leli bandla ngokuzinikela yenza manje ukuba sibe nabo njalo ngomoya simise endleleni abayihamba besaphila ukuze nathi sibe nabo ekupheleni kwezinsuku zethu. Sicela lokhu ngayo, sicela lokhu ngeNkosi yethu owena unguJehova uNkulunkulu wabantu bonke ongahlulwa lutho. Khipha ibandla lakho liphile ezintweni ezikujabulisayo njengesifiso sikaJesu Kristu indodana yakho libe munye ngenhliziyo ephelele nomoya oqinisileyo. Siza kanjalo izulu Congregational Church abantwana bakho ungasamukela umoya wakho oyingcwele kasifole eqinisweni esifundisa lona njalo. Sicela lokhu ngayo iNkosi yethu uJesu Kristu indodana yakho ethandekayo. Amen. Amakhosi umbuso wabuso ngowedwa kusenhliziyo zamakhosi ikusenhliziyo yenkosi yakithi ukuba yazi isabe wena ukuze yazi ukuthi induna yakho iphathe kahle thina abantu bayo ibeke ukuba isalusa. Yenza ukuba amandla ayo siwahloniphe ngokwesaba wena kusawuhlela njalo zonke iziphathimandla nohulumeni bethu sibethula phambi kwakho ukuba uqinise ukuthula noqolo ezweni lakithi. Konke lokhu Baba sicela ngayo indodana yakho uJesu Kristu inkosi yethu. Nkulunkulu mnini mandla onke mthombo wokuphila kwako konke, ehlisela umoya wakho kuyo yonke indlunkulu yethu. Uthela amazwi esibusiso sakho esingaphelele ndawo ukuze ikwesabe ikuhloniphe ikuthande wena Nkosi yakho nomsindisi ezinhluphekweni nasezinkosini zonke uze ubase ekuphileni okuphakathi. Sicela ngayo ukusa isikhathi ngesikhathi Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Puta
Kristu. Ngishithi bazalwane ngizocela sithathe ingoma ka-333 esoya ngayo izwini lesibili. Lapho Sikumeni kumbingelela bonke bazalwane egameni lenkosi Jesu Kristu. Izwi lethu lesibili silithola encwadini Samuel wesibili isahluko 9. Samuel wesibili isahluko 9. Sifunda uverse 6 sime evesini ka-9. Samuel wesibili isahluko 9. Isihloko sakhona uDavide uphatha kahle uMefiboshethi. Soqala ukufunda verse 6 sime evesini ka-9 ifunda kakhona kanje. uMefiboshethi indodana kaJonathani kaSawuli wafika kuDavide wawangubuso. Wakhuleka kuDavide wathi,
Mefiboshethi wathi, nansi inceke yakho. UDavide wayesethi kuye, ungesabi ngokuba impela ndiyakwenzela umusa ngenxa kaJonathan uyihlo, ngikubuyisele lonke izwe likayihlo uSawuli, udle njalo etafuleni lami. Verse 8, wakhuleka wathi, iyini inceke yakho ukuba ubheke inja efileyo njengami na? Verse 9 lokugcina, inkosi yayisimbiza uSiba inceku kaSawuli, yathi kuye, konke okukaSawuli nokwendlu yakhe yonke ngiyakunika indodana yenkosi. Inkosi kusise kufunda kwezo. Ngizocela uphethele isilungu asifundele. We are reading from 2 Samuel, chapter 9, from verse 6 to 9. It's the city, David's kindness to And Mephibosheth, the son of Jonathan, son of Saul, came to David and fell on his face and paid homage. And David said, Mephibosheth, and he answered, behold, I am your servant. 7. And David said to him, do not fear, for I will show you kindness for the sake of your father Jonathan. And I will restore to you all the land of Saul, your father, and you shall sit at my table always. 8. And he paid homage and said, What is your servant that you should show regard for a dead dog such as I? 9. Then the king called Ziba, Saul's servant, and said to him, all that belonged to Saul and to all his house I have given to you, your master's grandson. Amen. Last 2:8:1 esoya ngayezwini.
sikume futhi ngibingelele lonke egameni lenkosi Jesu Kristu. Sobheka incwadi yethu yokuqala esifundile kwabangene singakayifundi sicaphunela incwadi kaSamuel wesibili isahluko 21 safunda verse 9 same verse 11. Isihloko sakhona sikhuluma ngoRizpah owesifazane. Thanda ukuthi siphi isihloko esithi uRizpah. Manje bazalwane ngesikhathi sokubusa kwenkosi uDavide encwadi yesizini esingaqalanga kuyo uDavide kwathi ngesikhathi ebusa kwavela indlala. Makuvela indlala lithizwe kwaba indlala iminyaka emithathu. uDavide wamangala ukuthi ngabe senzeni enkosini wayesebheka uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wafuna ubuso kaNkulunkulu ukuthi athole ukuthi kwenzakalani. Uthi uNkulunkulu mayesemphendula uDavide uthi kungenxa yendlu yegazi indlu kaSawuli ingakho kunalesi somiso esikhona osibonayo nendlala enkulu ezweni. Kungenxa yabantwana baseGibiyoni. uDavide uNkulunkulu wayesemshiya kanjalo. uDavide wasuka yena waya kubo abantwana baseGibiyoni wafika wabuza ukuthi kungani kuna lento eyenzakalayo na, yini elingajabulanga ngayo. Base bemphendula ke abantwana baseGibiyoni bethi akundaba kaSawuli leyo, akundaba indlu yakhe, akundaba yesiliva lakhe, akundaba yegolide lakhe, kodwa thina sifuna umuntu owenze lento ebuhlungu kangaka kithi ukuthi lo muntu lo anikele ngeingane ngamadodana akhe ayisikhombisa ukuthi siwaphanyeke eGibiyoni ukuze kube isifundo nakuye ukuthi lento asenze yona ibuhlungu kakhulu. Ngoba ngesikhathi inkosi uSawuli ibusa yahlasela abantwana baseGibiyoni, wabahlasela wayethi abaqeda bonke, kanti khona bafiwa basele. Laba basele base beyakhala, mabekhala uJehova uNkulunkulu wayesiyabazwela wafika ukuthi into enziwe uSawuli ibuhlungu yenziwa abantwana baIsrayeli beyenza abantwana baseGibiyoni. Isizwe saseGibiyoni izwe lincane elaliphakathi kwaIsrayeli njengezwe laseLesotho njengoba thina silizungezile, izwe lincane elinabantu abancane. Cabanga mangabe suka ipopulation yabantu abayi-56 million bahlasela izwe elinabantu mhlambe engibalela ku-1.2 or 1.5 million ukuthi ngaba njani. So yinto eyenzeka eGibiyoni yenzekayo. Abantwana bamaGibiyoni kwakabantwana ababephakathi ezweni saka-Israyeli. Kwathi ngesikhathi kunomprofethi uSamuel kweza amadoda amadala ayevela abantwana baseGibiyoni ezokhuleka kuye bekhulekela ukuthi umprofethi uSamuel ukuthi sicela ukuthi nisinike nje le ndawo encane kaIsrayeli ukuthi sihlale khona. Basebenza isivumelwano nomprofethi kaNkulunkulu ukuthi isizwe saka-Israyeli asikubahlasela abantwana bakaGibiyoni, kodwa isizwe sakaIsrayeli lithizwe kaNkulunkulu uSamuel ngenxa yokuthi wayishisekela abantwana bakaIsrayeli wasihlasela ngoba wayefuna umnotho futhi wayethuswa na ukukhula kwabo ukuthi ukukhula kwabo ngehla kwenzeka ukuthi bagcine bethatha over izwe labo. So basebethi ngcono babahlasele babaqede, kanti uNkulunkulu lokho akuzukwehla kahle. Kodwa manje lelizwi la lisithinta khona sithintwa izwi lokuthi uRizpah omunye wesancinza ngiyasithanda isilungu sithi she was a concubine of Samuel. So yena wayesancinza kusho ukuthi wayengowesifazane oyithandana noSamuel inkosi kodwa babengashadanga. So ngenxa ukuthi amadodana kaSamuel amaningi ayengekho kwathathwa nabantwana ababili ababezalwa uRizpah. Kwakungamantwana bakhe amadodana akhe okuqala okugcina aphanyekwa nalabo abayisikhombisa abathi abantwana abantwana bamaGibiyoni obathi babaphanyeka basebebabulala bebahenga phezulu. So nabo kulabo bantwana kwakunabantwana ababili bakaRizpah. Kubo labo bantwana kwakukhona labantwana kamadodakazi kaSamuel, indodakazi kaSamuel uMikhayeli yena wayizele abantwana abayi5 bamadodana nabo babulawa khona lapho. So uzobona ukuthi ukungalaleli kumkhosta kanjani isizwe sakaIsrayeli. So kuyakhosta futhi isizukulwane esasingekho nangenkathi yonke yenzeka. uDavide uzolimalela into eyenziwe uSawuli. uSawuli vele wayenakho ukuthi uNkulunkulu angamlaleli enze ngendlela yakhe athanda ngayo, angalaleli izwi uJehova uNkulunkulu amtshela lona. So manje bazalwane into ebuhlungu eyenzeka
uRizpah sebebulewe lamadodana esethathiwe aphanyekwa eyisikhombisa. Cabanga nje amadodana eyisikhombisa, isizwe sonke leso. Manje mase siphanyekiwe lesizwe, into ebuhlungu eyenzeka, uRizpah wasuka wagumula ingubo ayegqokile elineni, wembatha indwangu yesaka, wafuna idwala, wayewahlala labo abebethelwe khona, wahlala khona wabagada, waphatha nendwangu yesaka ayiphunga ngalo. Lithi izwi kaNkulunkulu akavumanga ebusuku ukuthi izilwane zasendle zingamathamba abo, akavumanga futhi nenyoni emini ukuthi zikhipha amehlabo ebhekile. Wathi kodwa laba baphanyekiwe ngenxa kaSawuli, bona abenzanga lutho, so abakufanelanga ukufa. Kahle kahle ukuphanyeka esiphambanweni ngesikhathi sakabantwana baka-Israyeli kwakuluphawu lokufa kwehlazo. Ingakho noJesu inkosi yethu wabethela esiphambanweni wafa ukufa kwehlazo. Ungangcwatshwa engekho into imemori ongakhunjulwa ngayo, walingabekwa netshe, lalingabhalwa negama lakho ma waphanyekiwe. Wawuba umuntu ongazange existe ngoba indaba yakho yayiphelela nje emoyeni. Kodwa uRizpah wahlala wathi angivumi ukuthi bona laba abayisikhombisa, ngoba bona abafelanga into abayenzile, kepha abafele ingcenxa kaSawuli. Manje mayihleli uRizpah ekwenza lokhu, bazalwane, wakwenza ehlele edwaleni. Ngathi nathi besingafuna idwala la isohlala khona, siphunge izinto ezenzakalayo, ngoba uyambona umzalwane nomewa kungafanelanga, kodwa ubona ukuthi lento ayenzekanga kuye, kodwa ufike uphunge nawe njengoRizpah, ususe uthi kodwa impukana ngisivumeli ukuthi sihlale labo zibonakalisa umzimba wabo. Abafanelanga ukuthi benze njalo ngoba bona abonanga, kodwa kungenxa kaSawuli ukuthi wayishisekele abantwana baka-Israyeli ukuthi abadefende, kodwa laba basebeyaphanyekwa. Manje bazalwane, into ebuhlungu lithi iBhayibheli uRizpah mayehlele entabeni wahlala ubusuku nemini elokhu ephungile, ebaphunga engabavumeli. Lithi iBhayibheli mayelokhu ebaphunga ngishilwane zasendle wayesidudula. Manje ngiyazibuza ukuthi uRizpah ngoba wayengowesifazane ukuthi yena wayekwazi kanjani ukuthi amelane, kodwa iBhayibheli liyasitshela lithi wayehlele edwaleni, lithi wafika wafuna idwala, afika ahlala kulo nabamemzwela bemkhalela, kodwa yena akakufunelanga ukulilelwa, kodwa wahlala entabeni wathi uzosidefenda lezi dumbu. Ngisho seyinuka wahlala wathi laba abantwana baka-Israyeli abafanelanga ukuthi bafe ukufa kwehlazo, ngoba abantwana bakaGibiyoni kwakungabantwana ababeze bezozinza esizweni saka-Israyeli, kodwa babathatha babaphanyela entabeni ukuthi babone izwe lonke. Wahlala uRizpah ebaphunga ubusuku nemini. Angiyayibuza ukuthi kazi wayedlani, noma babemlethela ukudla noma babengamletheli ukudla, kodwa uRizpah wahlala wabaphunga. Bazalwane, ebaphunga ehlele edwaleni, ethi angivumi ukuthi laba kwenzeke kubo babantwana baka-Israyeli, ebadefenda. Esenza njalo uRizpah, ekwenza lokho uma ufunda abaka-Study Society bathi bona ma benza i-research bathi uRizpah wahlala i-6 months ehlele entabeni ephunga. Awumagine leso sikhathi uhlelo wesifazane ehlele i-6 months. Lithi iBhayibheli kwasuka esinye isithunywa sayinkosini uDavide, safike sayitshela sathi njengoba uhlele entabeni, uhleli wena endlini ulale esigodlweni kunowesifazane ohlele entabeni, akavumi nedumbu zabantwana baka-Israyeli esiphenyekiwe. Lithi iBhayibheli inkosi uDavide yasuka esihlalweni sayo sobukhosi, yayithintitha yathuka yamangala ukuthi ngento eyenziwe uRizpah. Lithi iBhayibheli isisuka yakhipha ithunywa yathi hambani nifike nithathe zonke lezi dumbu, zizofihlwa njengabantwana ba-right. Wasethi yabuya wayesenza introspection kuye uDavid ukuthi mina isidumbu sikaSawuli nesidumbu sikaJonathani angisilandanga, bebulawa izitha, abadengulwa isitha entabeni. Idumbu zabo mina ngizibuyisanga njengezidumbu zamaqhawe, zazongcwatshwa kahle nazo. Wayeseke yakhumbula uDavide, wayesethi nami hambani nizidlande nisize. Lithi maseniqoqeza amantwana labantodana esikhombisa, baseniqoqa nekaJonathani nithathe noSawuli ngenxa kaRizpah noSawuli bathola ukuthi bangcwatshe kahle. Uyamkhumbula uJonathani ukuthi wamenzela umusa ongakanani uDavide. Ingakho bethi mayiselanda uDavide uyabona ukuthi mina ngaphula isivumelano somngane wami. Umngane wami wadliwa silwane useyintabeni, owangivikela nowenza ukuthi ngihlale kulo mbuso lona. Manje bazalwane, makusenzeka njalo uRizpah uthinta izinto eziningi, uthinta izulu, unyakazisa izulu ukuthi libheke ukuthi akuhle, ukuthi ngokona komuntu oyedwa bese kubhubha isizwe sonke. Kungcono ukuthi
abe khona oyedwa ozobulawa okuyena ozosifela sonke ongaba uJesu Kristu. Uyabona ukuthi uRizpah wanyakazisa insiba zezulu, owesifazane wayengenagama, owesifazane wathi noma kubalwa esigodlweni kubalwa amakhosikazi enkosi, yena wayengabalwa ngenxa yokuthi wayesancinza, wayethandane nje noSawuli, wazala ingane ezimbili kodwa zayengaziwa, kodwa yena ingane zakhe futhi walahlekelwa yizo, waphelelwa yikho konke. Kodwa lithi iBhayibheli wahlala edwaleni, wabuyisa lo moya ukuthi Kristu kufanele ukuthi le nto ingalokhu iqhubeka yenzeke ezweni. Okungcono manje makuze indodana yomuntu ezofela abantu bonke ukuze kungabhubhi isizwe sonke ngomuntu oyedwa. Kwavela lelo nceba, izulu labona ukuthi ngenxa kaRizpah kukhona into kumele yenziwe. Le nto isho ukuthile mayizohlala 6 months ezilile engadli, elokhe baphungile kodwa ethi angivumi nalaba ukuthi isidumbu zabo zimoshwe, amathambo abashabalaliswe, aze athola indawo abekwa. Namhlanje anendawo kwabantwana bakaIsrayeli, namatshaba abhaliwe ukuthi balala lapha ngasiphi isikhathi ngenxa kaRizpah owesifazane. noSawuli unendawo, noJonathani iqhawe lakwa-Israyeli naye unendawo netshe ngenxa kaRizpah. Wenzelwa umusa. Bazalwane, uDavide wabiza inceke yakhe wayesayibuza ukuthi ukhona nosele endlini kaJonathani engamenzela umusa.